Moyoleng Moirana ijo keyieu itanyamal iyiok oleng. Ore naduo nye naata enking'urata oldakitarini naa kejo apa kidney problem. Kidney failure. Yes. Ore naa inakata paiteru naa amuoyu niteru osesen aaku ijo etejo osesen pookin. Sasa unapata ore namuka apa naaji nemekure ajing. Ore enkila duo apa naasai nemekure ajing. Ore naa paalo ena seminar kuja kurudi atimiraki ele shamba nishoori. Nainepu kuna kuti kera nang'arieki naishirita mama ni kama amekuwa overstressed. Ajo kanyoo dii shida kanyoo naewuo ena what happened? Naaliki naa taata kuna kera nang'arieki naajoki etimiraki taa olapa shamba lang ishooyieki. Najoki anyoo naishooyie? Neji tenkaraki naa napa pisai. Napa pisai esile. Okay. Najoki sawa. Aitu taatum likae tung'ani latang'amayie kuanzia hapo. Ejing'ita taa saa 2 enkewarie. Nadumunye. Nikaenda kwa nyumba nikachukua torch. Naipang' alo church. Nalo tenkirukoto. Ore naa penijing taata ena room ai ketiu enaa chemist. Meeta olchani obo lemetii mpaka sindanoni. Kaa sipitali. Mpaka sindanoni laa meeta enkata naa ore peyie ebau teipa naipotu oldakitari. Sasa neeku naijo naapa nye duo maisha ai inakata. Nadumu naake oltorch nalo kanisa. Nalo ajoki Enkai mbaa are ake. Naisho Enkai sinanu courage sapuk oleng amu aata naapa enkidimata naidim airorie olairoriani. Ata duo te kitishu ayiolo airorie Enkai. Najoki Enkai mbaa are. Naa kagira apa airorie Enkai enaa oltung'ani ladolta yani magira airorie enaa entoki nemelio. Ni kama aata ina feeling ajo ening'ito ena toki nagira aliki. Neeku najoki Enkai mbaa are ake najoki olaitoriani. Ore enkishui naa iyie oishooyo. Naa tenatua naa faida amu kalotu ake enkitoria ino. Neeku kayieu taata nikintaas imbaa are ake. Ayieu neeku intoiwuo ainei stress free peetum aataramat kuna kera nang'arieki ina. Neeku kayieu nanu nikioliki imbaa aje ake. Either paaya aing'ua enkop ashu paishiu amu meeta enkidimata meeta nabo nemiindim ataasa. Wow. Ore taa paidip ina omono naayiataa njoo kidogo nikalala. Tiatua kanisa. Amu nanu naake openy. Naiteru ore ake peeku saa 9 naning' entoki natudumua naijo aatara enkima nadumunye pii naning' oltoilo otejo inyoo naa amu atoola nyoo? Atoola enkomono. What? Sasa first time imepita eitu aok kulo keek. Na mwili iko sawa na nanu openy nayiolo. Eitu itoki ajeyu. Elio ake duo ajo idhoofika osesen kidogo. Kake maokito naa sii irkeek. Ore naa by then neim ena term nashuko ang'. Najoki papa katereu osesen siku hizi. Najoki ara sawa pii. Metaa miata ai nyamali kipoito naa check up mwezi wa 6. Ajo naa enkata nikipuo taata ena check up the final check up. Nikija enchom nejokini yo hali inakuwa mzuri. Entushukoto. Wow, really? Nikintoki aisho ntae like 3 months piishukunye nye. Etejo like ejito irkeek likitareto. Ejito hii madawa imekuwa imefanya kazi. So mekincho sahi irkeek. Enkai taa naasita mbaa naa kijo kasira nye yopi. Ngasiake yiok Enkai. Nejoki nyoo bishop ore ninkoko entaas nene ndimidimi peas nya Enkai ewuei enye. Maning'isho taa nanu kaagira ake duo aya. Metaa naa ore emion natii osesen imepitiliza. Nejo likae dakitari ore nye kwanza mitaasaki ena kerai operation amu meeta sindanoni lemion likindim aatud amu enakita ena kerai naa kiti oleng. So ore ena operation naa keesi ake ing'orisho. Amu enikiud naade ele sindano niitoi kule orki pookin. Akaiko enkerai nabanji enisurvive. Sasa oi Enkai ai. Mayiolo taata enaa kaidim ainosu. Nosu ake. It's well. It's okay.
Mary Supeet Show, inspiring lives. Olaing'urani le Mary Supeet Show supa oleng agira airoroki enkolong etaata ayaki oshiake nkatini napaasha oltung'anak shakenisho mbaa naimaa iltung'anak ompaka nebau ewueji saizi nikigira aponu ai-interview. Mikiyau ake oltung'ani tena rishata Mary Supeet Show oltung'ani lemeeta shakenisho. Kiyau oltung'ani laa ore tening'or nibelekenya enkishui ino. Ore tening'or neeta ntokitin nitum siiyie labda ogira aimaa abori labda oltung'ani lining'ito ajo labda unasikia uko chini kake kagira ayaki oltung'ani oimayie apa ninye etii apa erishata natii abori kake nilepu neima entoki naji process. Amu ore oshi taata naa keyieu ake iltung'anak naa kekenyu ake kitoiwuoki ishomo sukuul inoto esiai ira oltung'ani kitok oyanyiti tiatua community. No, ore ntokitin pookin naa process. Ima process mpaka nibaiki ewueji neyieu Enkai. Hata sininye apa Joseph itu apa egil atau ibaitie apa lalashara lenyenak etimiraki tenkaraki nduat naata. Ebaiki sii nigira aimaa ngolikinot kumok tenkaraki nduat niata tiatua enkishui ino ama unashangaa gira aikilikuan Enkai ajoki kanyoo apa paatoiwuoki, why was I born in this world? Ning'ito enaa umefika mwisho kake kaata taata story arashu shakenisho esinki Enkai namayiana oleng na privilege oleng paagira interview tiatua erishata e Mary Supeet Show. Naaku agira aitoomon ore sii gira alo dukuya agira aomon pee subscribe ena show e Mary Supeet Show peetum irkulie tung'anak arashu piitumoki atum notification o eshakenisho onkatini nikiyau naa share sii nicomment nikimayian Enkai oleng. Neeku kayieu nalo aitoomon peekitum atoliki ajoki kera ng'ae amu esinki Enkai naanyiti tiatua olosho le maa tiatua olosho le Kenya. Taa ore ministry enye negira ai-touch lives egira amayian iloshon naa ina taata paa kiyautua tiatua erishata nikijo ene Mary Supeet Show. Karibu oleng esinki Enkai. Ashe oleng Mary Supeet, ashe oleng. Wauroroki olaing'urani le Mary Supeet Show. Olaing'urani le Mary Supeet Show agira airoki ntae tena saa iltung'anak lolosho lang le maa oing'orita ena show nkolong'i pookin. Aisilig ajo sapuk enkop naing'orita kauntini pookin e maa mpaka olosho le Kenya. Neeku airoroki ntae tenkarna olairoriani Yesu mesisi Yesu. Amen. Ashe oleng esinki Enkai tenkaraki etonyorrayie alotu ena show. Baiki nikigira oshi airo terishata naado kake etonyorrikia yiok Enkai taata. Neeku agira ajoki karibu oleng. Ashe. Naa kashipa oleng tenkaraki niewuo. I am really honored tenkaraki niewuo. Itaa emayianata tiatua olosho le maa. Neeku ore kigira apuo dukuya toliki yiok ajo kang'ae dii ena naji Susan. Mayiolo ninye enaitolimu enkarna ino. Yes, toliki ajo kiji ng'ae niliki yiok ajo kang'ae dii ena ketiai etoiwuoki kigira apuo dukuya. Olaing'urani le Mary Supeet Show kaaji nanu Susan Moirana naa kaing'ua Kajiado South Loitoktok constituency. Naing'ua enkiti village kiti oleng naji Entonet Lengsim Ward kitii border e Kenya Tanzania. Naa ini apa nanu tenamelok tina ward ake kake tenamelok but sai for now kitii ina kop naji Entonet. Neeku nako nanu aing'ua. Kaja petu maisha igira abulu Suzi? Ore taa maisha ai embulunoto naa katubulua ake enaa kulie kera ake olosho lang. Nailea ake tiatua maisha ya panda shuka inepu ajo kegol maisha nelelek tiai shoto kake naitubulu naake ntoiwuo. Nainepu apa nanu orkuak loontoiwuo ainei ajo ketasiokito apa ninche ayiolou Enkai neeku iltung'anak le kanisa oleng. Naiteru naa sinanu aibung ina oitoi neeku duo oleng ayiolou esiai emila oleng tenguton kake ataa naa ninye ake emaasani nayiolo ajo ketii apa mbaa kumok atua irmaasai. Ketii apa orkuak. Neeku itubulua apa akeyie iyiolo Enkai. Yes. Naa ketii erishata iewuo ayiolou ajo indim ataranya. Ore payiolou nanu enkisiayiare natii atua nanu neshomo oleng ara kiti oleng agira ake aaku duo kanyorr oleng esiai apa eranyare oleng. Ore atii class 5 naa keetae inakata nkaseti amu ninche apa itumia inakata. Naa kelo apa nadumu ake redio papa amu keeta naa papa redio naa kepik ake cassettes naa Makongoro kwaya apa epik ninye.
Munisana inakata duo laranyak oyioloi. Nanyorru apa oleng ena Makongoro kwaya oleng. Ketii apa osinkolio ojo sikilizeni neeku duo naisho taata motisha neeku alo ake apik nelotu papa ainepu jititinga ena redio soitok ijo duo mekure apa. Najoki mayiolo taatoi amu duara sinanu naa keyiolou ajo nanu paa maidim naa sii duo atara kegira ado sawa maita nintoki aibung ena redio naa kelo nepik isoitok ng'ejuko ore taisere ninepu iting'o. Ishomo duo ainining. Ashomo duo apik kaset. Naiteru taa nanu arany oleng omemuto neshomo ninye isiaitin enyenak. Yes. Wow, paa toliki iyiok ajo ketii erishata iyie interua alotu arany naa toliki sii iyiok ina safari ino. Ompaka saizi nikiponu ayiolou iyie mabaiki naaji likitayiolito toolarin kuti otulusoitie na labda wewe ulianza kitambo toliki iyiok ina safari eng'iriata ompaka nibau enewueji. Ore naa apa nye safari naa esiai music ai na maisha pia netaa apa maisha nagol oleng. Amu ara nanu oltung'ani oimayie sinaitin sapukin oleng. Ore ara kiti naa kenyamal duo apa enkop ang amu iyiolo naa ajo ore Maasai naa meeta duo maisha sidai oleng apa naitiship duo nkonyek. Unapata kelo nikipukoo naa kelo nikitum entoki nikinya kelo nikirrag mikiata endaa nikibulu tilo kuak metaa mikira duo apa enkang karsisi iyiok tembulunoto. Nikiima challenges oleng. Nalotu aiteru primary najing naidip kake ore agira ai approach aidip ena mtihani ya KCP namuoyu. Namuoyu oleng. I think ilikuwa second term. Agira duo ajo aidip naa ena mtihani ya KCP. Namuoyu oleng emoyian naijo keyieu itanyamal iyiok oleng. Ore naa duo nye naata enking'urata oldakitarini naa kejo apa kidney problem. Kidney failure. Yes. Ore naa inakata paiteru naa amuoyu niteru osesen aaku ijo etejo osesen pookin. Sasa unapata ore namuka apa naaji nemekure ajing. Ore enkila duo apa naasai nemekure ajing. Nalo nejia nekai sipitalini oleng naiterunyeki sipitalini eloitoktok naitokini aya Tanzania. Neeku enaalo kegira condition alotu aijakuwa treated. Nikateseka sana. Na ore naa peyie eaku ekitabua ena mtihani nalo aas lakini nilikuwa under medication. So hata sinanu KCP aokito irkeek lena nyamali. I didn't perform well kake atonyua kidogo at least mara torrono. Kake kelio naa ajo kuna kitu imenipata ghafla. Niteru naa taata ena siai enkisoma imekorogeka kidogo tenkaraki naa ina nyamali. Tenkaraki emoyian. Yes. Naisoma ake naidip naa ina class 8. Ore agira aanyu naa peyie alo high school condition ilikuwa bado ile. Amu netum embaata duo naidip naa nai aishiu. Katii ake under medication. Check-ups any time aloito ake oldakitari. Te sipitali apa najo KCMC te Tanzania. Sasa ore atii ena medication naa aidip aijoin na high school. Najoin high school ore peyie abaya second term napuku. Naku drop out olarin aare. Why? Kanyo? Tenkaraki ina moyian. Emoyian? Ipae. Na drop out lelo arin aare. Naton oleng egirai apare ena nyamali. In fact eetuoki apare ena nyamali lakini ilikuwa tunaona tu hakuna matumaini ya hii safari. Mpaka naa nedoli ajo ore ena nyamali kelo naa neeku naa labda kimini oltung'ani kitu kama hiyo. Eewuo apa mpaka neeku ilusa ntoiwuo. Ni give up ntoiwuo ata ormarei pookin. Kake ore naa duo apa ntoiwuo ainei ore naa ntoiwuo ainei naa etajeuto. Lakini mama ndio alikuwa strong sana. Ore enkata pookin nadol ake ajo hali inazidi kuwa ngumu naa dukuya Enkai ninye elo. Wow. Ore naa inakata agira duo apare abak amaidropa naa ututukul. Nimeacha shule. Mekure eetae osiligi pere nje. Mekure naa katupukuo naa naton. Sasa nikawa etaa naa mekure enkisoma apareki etii emoyian. And by then
neeku naa kama naa ena nyamali amu imekuwa tough kagira naa aku enala ake itu emoyian meeta iltung'anak matumaini nalotu ometaa naji ore nai ena baata kegira aya nkishu kumok oleng tiang nebau enkata ometaa mekure etii honyang amu ore kila check up ina nyamali naa 20k nkiteng ipae neeku emiri ameta natii ntoiwuo esiai ai siai naing'orita naa nkishu nakata king'orita neeku ore kila lapa lazima peemiri enkiteng naa ketii kuna kera nang'arieki ina wanasoma pia neeku naa kemirakini sukuul enkiteng namirakini sinanu at the same time neponu ntoiwuo wakaona ai this is too much neponu taata aing'oru naa esile alone yes nejing'i enkai group apa ompisai onchamai nisileni mpisai kumok oleng enkaraki naa nanu mibidi naake nanu ni lazima hata nena ketoni kunda kulie itu school kake lazima naake nanu paasakini check up amu atii naa under medication sasa wakati hiyo hali ilikuwa bado inaendelea netumi naa ajo era na ibidi peyie aasakini operation amu one kidney naapa nagira aku enyamali waliona hiyo one kidney megira asisho esidai pii neeku taata katika harakati ya kupanga ena operation peetumi ninye oltung'ani kwanza lai donate amu gharama kwanza ina ore peeku dakitani decide aja neasi sasa neshukunye naa family aiguana ajo kaata amu etagolo naa sai inakata basi nikiata napa oldakitari la India ninye ing'ua lakini alikuwa na operate Tanzania Kenya yani egira apa operate Africa kake toonkolong'i kitum sasa immediately tenejo euo Tanzania nebidi peyie alo hata kama ni ghafla neeku eyieu ake mpisai cha lazima ore naa peeku etejo oldakitari ena naidimayu operation neponu ormarei aatoni ajo kaa kias sasa ore etii ina harakati naa ya operation eyieuni naa sinapa pisai naa esile etabawua apa enkata naa nayieu lopenyo mpisai enye naa ore naa ilo ari ore nkiti kishu apa naatukuyiaki papa nelotu olari apa torronok oleng le 2009 neishunye nkishu tolameyu neeku nena taa nanu namuoi nemeetai nkishu nigira doi aifikiria ama doi amoyian tiatua emoyian kanyo apa natii atua oltau lino igira osiligi aiting eitu nanu asioki osiligi aiting lakini ilikuja mahali na nikagonga ukuta kidogo kake akara duo apa strong ina fena nkaraki duo nagira adol mama ajo hata yeye hajavunjika moyo neeku naajokita ake akigira ake aing'or Enkai naa kiyiolo ake ajo inchiu metaa miure ore naa enakata naa eyieu iltung'anak impisai enye nifikiriai taa nkoitoi kumok oleng amu meetai nkishu idima nkishu pookin aiting'o tenkang nayieu nanu embaata ore kuna kera naasujita nanu netii high school amu ijo kinotokinote amu ijo keyieu nikirisio pookin neeku taa etii ena naasujita nanu naa kakisuja te class netii olikae lagira ajing form 1 nakata neeku duo ijo nejing ormarei enkita duo nijo tuakachanganyikiwa kidogo ore taa sii kulo oetuo naidai impisai enye nelauni ajo kaata eesi lakini nedoli naa olchamba apa likiata kiata olchamba tiaulo tine ore apa ele shamba kitipika enkiti daa amu eewuo naa apa olameyu sasa tuna approach mwaka wa 2010 nikijo matunisho labda kuna matumaini nikipik endaa ore naa amu kitala entoki nikilakie kwanza ena sile neponu naa ele turrur aya olchamba I remember very well ajo ntarikini 12 ntarikini 8 ewaki ele shamba olapa le 12 tukiingia 2010 that was 2009 alafu neyai ina olchamba mikiata taa nkishu already metii olchamba amu ore naa orkiti shamba likiata lendaa newaki ya DPP pookin kewaki naa nemirakini likae payian etii ake endaa kwa hiyo tooshoki jumla ekuna pisai endaa natii na imepaliliwa peyie etumi naa ninche mpisai enye sasa nelotu naaku unfortunately mekure neeta ntoiwuo enkoitoi ama maana olchamba ing'oritai mekure enkiteng' eetai neji kaata
nalotu naa nanu ore apake duo tiatua maisha ai anyor nanu huduma tenelo pipunguo osesen kidogo piting enjian naenda kazi ya Mungu. Umeanza kuimba? Si kuanza kuimba. But unapenda Mungu? Akanyor ake duo Enkai metaa tenelo paning kuna mission mahali nalo. Sasa by then kiata apa seminar nikiata onkanisani Free Pentecost youth amu kiata oshi kila December nikiata conference. Na pare ntoiwuo milo amu hii condition yako itakusumbua na roho anya metii enkijape nilo duo akatumore nchidai te seminar najoki alo naramu ore naa enyamali ai naa kayiolo nanu ajo ashu duo naa entoki natijing'a toltau nayiolo nanu ajo Enkai naibung'ita enkishui ai. Neeku endapal mashomo paalo Enkai aret. Ore naa paalo ena seminar kuja kurudi etimiraki ele shamba nishoori. Nainepu kuna kuti kera nang'arieki naishirita mama ni kama amekuwa overstressed. Ajo kanyoo shida kanyoo naiyeuo ena what happened? Naaliki naa taata kuna kera nang'arieki najoki etimiraki taa olapa shamba lang shooyieki. Najoki anyoo naishooyie neji enkaraki natii napa pisai. Napa pisai esile. Okay najoki sawa. Airo taatum likae tung'ani latang'amayie kuanzia hapo. Ejing'ita taa saa 2 enkewarie. Nadumunye nikaenda kwa nyumba nikachukua torch naipang' alo church. Nalo tenkirukoto. Ore naa penijing' taata ena room ai kerodou enaa chemist meeta olchani obo lemetii mpaka sindanoni. Sipitali. Mpaka sindanoni laa meeta enkata naa ore peyie ebau teipa naipotu oldakitari. Sasa neeku naijo naapa nye duo maisha ai inakata. Nadumu naake oltorch nalo kanisa. Nalo ajoki Enkai mbaa are ake. Naisho Enkai sinanu courage sapuk oleng amu aata naapa enkidimata naidim airorie olairoriani. Ara duo te tekitishu ayiolo airorie Enkai. Najoki Enkai mbaa are. Naa kagira apa airorie Enkai enaa oltung'ani ladolta yani magira airorie enaa entoki nemelio. Ni kama are na feeling ajo ening'ito ele ena toki nagira aliki. Neeku najoki Enkai mbaa are ake najoki olaitoriani. Ore enkishui naa iyie oishooyo. Naa tenatua naa faida amu kalotu ake enkitoria ino. Neeku kayieu taata nikintaas imbaa are ake. Ayieu neeku ntoiwuo ainei stress free peetum aataramat kuna kera nang'arieki ina. Neeku kayieu nanu nikioliki imbaa aje ake. Either paaya aing'ua enkop ashu paishiu amu meeta enkidimata meeta nabo nimindim ataasa. Wow. Ore taa paidip ina omono nayiataa njo kidogo nikalala. Tiatua kanisa. Amu nanu naake openy. Nairura ore ake peeku saa 9 naning' entoki natudumua naijo aatara enkima nadumunye pii naning' oltoilo tejo inyoo naa amu atoola nyoo atoola enkomono. What? So nayiolou naa nanu ajo etoola naa Enkai enkomono amu atoomono mbaa aja. Are ake. Peyie taa tenaa ketoola paaye naa sawa. Naa enetoola Enkai peyie aishu naa sawa. Eme nadumunye alang' inyo by 5 nalang'. Ore naa pabaya ang' nalo ake najing' aji. Najo aing'or kulo keek ijo maajokito oltau tooko kulo keek. Amu aidipa naaduo atoomona Enkai nikaamini eeta ake entoki naas Enkai naa nees duo nye enaa enatoomonuo naa. Paa tenaa kaye duo naye naa tenaa kaishu naishiu. Najo naa ng'ura kulo keek bado moyo wangu ajokito miwok ake kulo keek. Amu tayari atipika enaduo kirukoto nchere eteesa Enkai entoki nayieu. Etaa ntokitin are ake naasa. Amu tenawok kulo keek peemeyieu Enkai naishiu naa maishiu naake. Naa tenapal peeyieu Enkai naishiu naa kaishiu ake. Nadumu ake kulo keek tinakata nadumu pookin napik choo. Irkeek taa le gharama naba nejia. Nkishu etimiraki. Naa kegira taa papa ninye aanyu peyie ikaja. Indip irkeek peekipuo clinic. Sasa ore naa amu etaa naapa kinoto matumaini kwamba etii enkishiunoto amu meshomoki naa neji ore esiai naasi naa mpaka ake peyie easi analysis. Peyie aing'urakini olikae kidney. Neeku naatoshiki inakata school lakini pamoja na kumeza madawa natii ake school. Natii high school. Nishori naapa yiok imbaa kumok masharti oleng mpaka neeku ore nye endaa school manya nanu. Ore endaa sapuk nanyai naa matunda. Nemeetai naa inakata mpisai.
Neeku ore kila Saturday faa papa peebau school enapita paper bag la matunda. Lenye wiki msima. Lanya wiki msima. Neeku naa taata nibidi peyie aliki naa Enkai kuna baa najoki olairoriani ore taa amu atoomono ng'ole etaa kaas ina nitejo paas. Ala nadumu kulo keek pookin napicho. Sasa etabawua enkata naboli school first term. Kwa 2010. Tabawua enkata naboli school. Najoki papa ore taa iloito school. Na iloito sii nilo aimeza kulo keek ore ntarikini naaje. Kejo ninye keton etii keek rom. Ore ntarikini naaje nikipuoito sipitali. Nindipa yie atapala. Natanang'ayie nanu irkeek tayari. Ajoki sawa lakini meyiolo naa apanya ajo ataasa ina. Nalo nanu school. Paa kama inakata piipal irkeek. Ore megira amuoyu. Ore taata peyie apal kulo keek iyiolo najo sasa safari ya imani. Naa meeta oshi entoki nijo enkirukoto. Ore paapal irkeek melio duo mabadiliko inakata oleng kake magira naa sii duo aitanyamal kiasi cha kwamba atapala kulo keek. Neeku melio duo ajo kaishiwuo melio kitu. Enoshi ake nyoo mali naikaja natii. Napal irkeek nalo school nanu. Ore atii school neim ena term. Mbona naona tu hali yangu ni sawa. Shie, ishomo endaa msima netu woki irkeek netu aok irkeek netu egira ake ninye papa au fruits kake itu naa aok irkeek. Naa kibidi naa apa peyie aton ilapaitin 6 pee kishuko naa apuo adorie alapa daktari loing'ua India. Kwa hiyo lazima nikae 2 terms. Sasa first time imepita etu aok kulo keek. Na mwili iko sawa na nanu ake nayiolo. Etu itoki ajeyu. Elia ake duo ajo idhoofika osesen kidogo. Kake maokito naa sii irkeek. Ore naa by then neim ena term nashuko ang'. Najoki papa kateru osesen siku hizi. Najoki ara sawa pii. Metaa miata ai nyamali kipuoito naa check up mwezi wa 6. Najoki sawa. Naatoni ina likizo pookin medoltai sii duo irkeek laokito ijo duo metii naa. Eji kai taa ataas ijo ajoki aisho anya apa nanu lelo keek sikumwambia kwamba atanang'ayie peemening naa enoshi naijo ore ena gharama pookin nimefanya najo naurei atoliki. Njo kitemela apa. Ajoki aishwa. Nelotu naa ena olong' duo nikipuo check up. Kake ore kabla ya check up kiata apa entumo nikiata te kanisa. Kaata nanu bishop lai naa keji Bishop Salash. Naa kaata iltung'anak kumok lenkai temurua. Naa keeta naa apa likae bishop ambaye tunashirikiana naye loonkanisani ang'. Neeku ore kitii ena tumo nikiliki ajo kipuoito check up. Naa ore apa entoki natoomono sinche Enkai nejoki olairoriani mikiyieu ake ninye operation. Egira sinche aomon. Amu etejo naa ninye aitodua Enkai peemeesi ake ina operation naa keji apa bishop olelatu. Nejo aishiraka taa Enkai tena siai nemayieu apa nanu nikias operation. Nejoki yiok ore tee ninkoko maisiliga duo Enkai amu inaweza kuwa kutakuwa na nini hiyo operation. Nikijoki sawa. Nebau naa enkata nikipuo taata ena check up the final check up. Nikijenjo nejokini yiok hali inakuwa mzuri. Endushukoto. Wow, really? Nikintoki aisho ntae like 3 months pishukunye nyinyi. Etejo like ejito irkeek likitareto. Ejito imadawa imekuwa imefanya kazi. So mekinjo sahi irkeek. Kake ilo taata nilo adol unakunywa maji mingi. Nilo siye taata aning' osesen vile iko tekulo apaitin 3 pishukunye nyinyi. Enkai taa naasita mbaa naa kijo kikasira nye yiok pii. Ngasiaki yiok Enkai. Ore from that time aitoki aning' ina mion. Unajua kumeza ile dawa hata pain ya hiyo pain mpaka tenakata 2024 nilo na problem aiting kutoka inolong ake naomon mpaka sahi. What? Yani epuoi as operation again. Itu asi operation nitu ingilia mahali popote kwa mwili wangu na napaka Enkai tina piris mpaka tenakata. Wow. Wow. Amen. Glory be to God. Neeku naa nakata bishuko check up nitu ndoki alo check up. Ahemo check up nikijoki najokini imekuwa sawa. Mekure sahi ile failures tulikuwa tunaona mekure imekuwa sawa. Na nitagona ina nyamali like 6 years. Egira ake apare. Kake ore pilo aomon Enkai.
kake ore payiala aipot olaitoriani men wow nelotu Enkai openy aas operation metaa kees oshi Enkai operation ore oltung'ani pookin lemeeta osiligi lenkishui tenakata laa keimari temion naa kejito melo nadol enkakenya kenyua tenikiruk Enkai nikiruk tesipata meeta enimidim Enkai ataasa naa ore apa entoki nagira ajoki Enkai olaitoriani amaata amu tejoto elino are Enkai pooki toki naishu naa meeta embaye nabo nimidimayu tenanu kanyoo naa miindim ataasa na Mungu akanifanyia jambo ambaye imenishangaza maisha yangu wow nalotu taata aku ore inakata pookin naaku nanu enesiai Enkai na isiai nelotu naitoki atum osiligi Enkai katukul na isiai naa Enkai oleng napik taata neeku Enkai ole dukuya tenanu amu atadua naa mbaa naitaasa Enkai ore kigira aendelea te maisha nidip form 4 naidip form 4 aiwidi form 4 atadua naa kai drop out kulo arin lakini aitareto naake ninye Enkai aitushuke nalo aidip school nalotu taata aku agira naa isiai Enkai naa kaisiai olaitoriani te kwaya te kanisa amu kara naapa nanu emalimui ekwaya kakara emalimui ekwaya ara kiti nailepu oleng omayieu naa taata aku oltung'ani mzima nikiendelea kwaya amu anyor naa kwaya oleng mayiolo duo apa nanu ajo altu anyaranyishoi kake anyor naa kwaya oleng naiteng'en kwaya naa kaiteng'en iltung'anak sapukin oleng tenanu botorok kake naaret naa Enkai naisho napirisie kwaya egira nyake ina kwaya sai exist keji Mauani FPFK naa kwaya natanya sapukin oleng ataranya singolio lenkisisa olaiguanani yes sasa Mauani kijankarna Mesia kijankarna yes kijankarna Mesia kija Manuel neeku ya malimui enye ira Enkai kitok ng'asieyie nanu sasa unapata pongezi sana ina na kwaya nanu naing'ua na enye kanisa naing'ua nimefanya hiyo kazi for long mpaka nalotu Enkai adumu mataa olaranyani le binafsi neton ake kigira areto ina kwaya do sai era eisha Enkai ina kwaya irmalimuni kumok oleng neeku kelo naa kadol ajo etaasa Enkai embaye sapuk tina kanisa tabolo Enkai kulikae tung'anak nkutukie mesisa kake nanu naa founder ina kwaya pongezi sana na ore kwaya Mauani nagira amayianisho oleng amen wow so ninteru anu eranyare naiteru nanu eranyare 2012 kigira 2013 aiteru apa album edukuya najo shomo dukuya lanyor laimiurishoyu wow olikisie duo yiok esafari eranyare amu 2012 na labda yeru beginning 2019 tolikisie duo yiok ina safari ni ore apa paiteru ena CD edukuya naa kara naa oltung'ani liabori oleng ore ninye kwanza recording ena album edukuya mena nataasaka keon te garama ai aata apa my dad the late Bishop Osoi elapa le Mali akarealize kwamba hiyo kitu iko ndani yangu nalo nabono najoki nalo enkang' enye najoki papa najoki kanyoo oshi iasita after my form 4 najoki kanyoo iasita najoki kaata enkiti academy nagira aiteng'enisho kake maata naa sii duo maisiai duo sapuk oleng najoki paa kanyoo oshi ing'uarr iyie tenkishui ino metaa iyata najoki kaata nanu eranyare tiatua nanu nemaata naa maata uwezo najoki paa indim ataranya najoki tukul aidim ataranya najoki sawa aing'oru studio naalaki naa lelo sinkolioitin aba liata nilo arany neeku kwanza kwa heshima kubwa tu wacha niseme kwamba huyo baba pamoja na kwamba sasa hatumuoni lakini kwa maisha yangu amekuwa mtu wa maana sana. Nikilaki nalaki studio naranye sinkoliotin 5 lakini ore naa paranye lilo sinkoliotin maata naa sii apa mentorship miata duo oltung'ani ligira autaa maata oltung'ani lautarita nalaki nanu nalo studio maatiolikio nanya ajoki kuna mtu fulani alirekodia kwaya fulani nchooki ilo aikaja airekodiaki nato enkae studio natii Thika Road tidie wueji natii wueji neji Homeland nalo arany kake mayiolo naa duo eranyare oleng neeku hata kadol duo ake naa aidipa nanu ataranya kumbe kuna vitu mingi zinahitajika
Nalaka nanu ara inepuko sinkolio lakini baada ya wimbo ore peepuku ele sinkolio na vocal ilikuwa chini sana. Neeku kayiolo na ataranyaki. Nijaribu kutafuta do daje ngoro laranyak do laidip ataret nijo maraaniki naa sii nimiyiolo ama yiolo. Nara naris do kiti metaa sijapatana na watu. Naja na ing'ura na vocal iko chini megira duo asisho oleng lakini naranyira ndani da kanisa pi nikaimba kanisa inyipi nteruni ajo yararanya rio sinkolio sidai naranyi nika nareta Enkai nalo raagira kaja abulu ore naa peelotu Papa Bishop Ashalu niroitoki atum nafasi ya kuonana na yeye metaa atayiolo naa apa ajo kuna hali amekuwa nayo nagira nikipuo taata duo mute nakata pookin kake ahema na ing'ura amu alikuwa na hali ya maisha nini ya ugonjwa inampeleka najo mukura itu atang'amai namara na mpisai video ena album kakararanya itaranya audio utaranya audio naron larin karibu 3 nemegira na anasia na audio asisho nalotu ne Enkai naku ore neno olong'i agira aiteng'en academy natii enkop ang' ake tine nilikuwa nalipwa 3K per month neeku ore peebau musho olapa naa kajo ntoiwuo ene marari amu miidip ninye endaa tenikijoki ng'ura enaaji enchako mataasi enkiti siai natii ene naajoki papa mikiata shida amu ore ama nena pisai nimitosha ninche yiok fanyia kazi ile unataka najoki naa ele chama le school ore ake peebau kuna pisai naishoritae nanu entushumakaki amu ata entoki nayieu naasie naa tenajo adang'amu naa kalo naitumia. Neeku ebau kalapa mang'amu nanu aitoki naendelea maisha agolu amu mara naa sii mara duo entoki nagira aishopie keon mara entoki neeku ore nye kwanza movement naji kimpotoki mahali fulani metii naa mikiyioloi naa mikias video gira naa katon aaku gira ake aaku olaranyani lemurua naton naa naret Enkai napik kuna kuti pisai naidelu kidogo naidelu amayieu narany ele sinkolio hapo jo olaiguani lai lekeper 2013 narany 2013 ele sinkolio olaiguani lekeper 2013 yes ele sinkolio buimba hiyo wimbo kidogo laiguanani lai lekeper magelani angarna ino negol ulimba 2013 na watu kama mimi nilisikia 2020 ndio nilisikia hiyo wimbo ore na ehomele sinkolio alotu apuku 2020 amu ore na 2013 pookin 2014 2015 2016 2017 na gara nanu ai koloro na nyaga ai maapo katikati metaa na are mute kularin pookin 2013 kuna shida ingine kelo ewe 2014 apuku engoloro sapuk nanyaka atumore te maisha emoyian yes sasa nelo no sinkolio kidogo niterenga amu itu as video ayieu as ele sinkolio lolaiguana lekeper video 2018 na inakata tewu sinkolio ajing mtandao ore tiatua ina 2014 naponui apa naemi kore peyie aemi nalo aton tinang' apa naemieki naemi itudua aemi te nkoitoi ya kanisa nalotu ake aim ine naemi ore paemi nalo atumore mbaa tinang' nalotu nikawa aata enkerai sai nabo na ninye oshi ena natii video ai ka beautiful baby yes anajuanga kuimba sana nalotu atum ina kerai ai 2015 ore paatum ena kerai 2015 namuoi orkina naibung' enyamali sapuk oleng' na ninye apa duo naja aturoo tukul na umetoka kumwimbia Mungu aje kira olaiguana nilekeper bye naitoki na enyamali amu namuoyu anotaka ena kerai like 2 weeks naibung' ena nyamali
eeta enkerai 2 weeks nara nanu entomononi 2 weeks nelotu orkina atum enyamali sapuk naa Enkai ake naatareto paishu. Ore naa sii ena nyamali itu naa etumi ajo itu duo peetum embaata naifaa peetu. Neeku aloito ake sipitali kake egira naake enyamali asapuku. Nelotu apa ele kina nedanya aigilari amu etang'asa aijooyo orkina neeku maidim ninye atudumu ena aina neeku etiu enaa paralyze ena shoto pookin mpaka enkeju ina shoto. Nara taa entomononi kwa hiyo meeta duake ninye naidim ataasa. Ore peyie aret ele kina nejo duo maata iltung'anak laramatita. Imehappen kwamba itu duo anyikakini enaa enaifaa peyie kaja penyikakini oltung'ani oota ina nyamali. Neeku ilo ake najing sipitali dispensary naishori painkillers na waliponiandikia hata niende referral Kajiado maata naa ina kidimata. So kalo ake naishori painkillers. Meeta oltung'ani likiya referral. Nekilo ake nalo ake natum kulo kuti keek neshuk kidogo ina mion naisurvive te painkillers. Na at the same time nanu naa naake openy natii enaaji iyie ake openy nanu openy amu ewuo naa enkaputani alotu tinakata naa nalotu ake ainepu atijing'a naa ina hali nagol. Ore duo naa ele tung'ani apa laema nijo eewuo sinye aaku ijo me responsible oleng. Kake maimaki ne amu ore naadii oshi maisha likae tung'ani negolu naa amu eeta siri sapuk oleng ina. Kake ore naa ntapal maimaki enai naipirta nanu amu kagira naa saai ajo Enkai naatareto peyie aishu. Ore inakata naa paiteru ena nyamali na etii apa sister ai nagira aisoma te Kitengela alikuwa teachers college. Maana mimi nilikuwa nimeolewa sehemu fulani tu hapa Kajiado. Neeku itu apa aitoki aning amu atoro na apa communication enkang'. Kutoka inakata paemi na disconnect pooki toki meyiolo ninche hali nagira aendelea. Meyiolo tenaa kaishu tenaa katua. Meyioloi. Neshomo naa sinche apa atoni kutokana na ile vile ama iwuo apa aikosea nalo amu eewuo napa nalotu aikosea amu atonyorra ele tung'ani nalo. Naing'ua naa taata ntoiwuo tina oitoi ake neeku ijo eyieu egoro sininche. Amu atanyua ajoki tapala minkonji maikunari inji. Neeku naa taata naitalam naa taata ina toki ang' kidogo. Naiamua sinanu ajo tenaa kaya nae tene. Maoshoki oltung'ani liang'. Ore naa ena kerai apa nang'arieki ina nejo alo taata aing'oru oshi season etamanya amu kama oltung'ani lemening'i tiang' nemeeta esimu. Kang'ae taata nayiolo maisha natii. Akapambana amu eyiolo naa ajo nilikuwa naishi sehemu moja inaitwa Bisi nelotu nikilikuanisha mpaka nebau enatii. Nelotu ake naa aiteru ainepu atamoyia pii ake adumakini enaduo kerai paitanak ele kina obo meeta enankae shoto enaasita. Enkidimata. Naing'orr ake naajoki mueji nakai taake najoki mamuoi. Mamuoi pii amu amaa kaikenori naa ena shoto pookin naapik irkarash amu meeta enkila najing inakata. Meeta enkila naidim atijing'a tenkaraki naa etejo orkina oleng. Neeku itoipokini orkarash orkiti abrangeti metii oltung'ani lodolta ajo kanyioo nagira aendelea. Joki mamuoi. Kakai etu piitoriu afya inyi najoki meeta hali tu ya maisha. Ore naade kewarie etu adumakita ena kerai nejo kanyioo pee kijoki mamuoi kumbe ake toi duo kidolta. Najoki kanyioo tii ng'ole iyie nikiyawua enakop. Nejo kaing'oru ake peyie alotu adol eton ake duo maigil alotu nemaigil naa alotu. Najoki sawa maa ore naa eninko ena hali natii nitu itanyamal intae nchoo sinye eyiolou Enkai amu ore Enkai naa torripo ilarin ile itu eye. Mayake sii ena.
neeku akaangalia hivi nejo alo naa nanu nekenyu ake nelo taata abaya ang' itu itoki aimaa sukuul nelo alo aliki ntoiwuo nelotu taa papa inakata etoning'o ajo nejia etiu hali nalotu naa adumu mzazi ni mzazi tu naa kaadumuni toi ore engarri nalaki peyie aya naa kelaki lorikan karibu 4 itejo aipot yani inakata aidim airraga naa oltasat lai oibung' enkerai naayai taang' naa ninche laapuo abak naayai Loitoktok napuoi aasaki operation naasakini operation ilo kina nemekure inakata etu iomon Enkai mokure apa aata enkidimata naomonie Enkai amu already ataa naa taata ijo mekure ijo duo etiu enaa ore apa peyie alotu aim ena oitoi naiting' taata enoshi duo naa ijo mekure aata duo enapa peyie nagira aipotie olaitoriani kai nanauru neeku ajoito ake teneeka taaduo aanyor olaitoriani nchoo naaduo aitaasa enaitaasa etaa Enkai orng'ur Lenkai orng'ur naa kagira atii wemperis lakini nilikuwa aata orpastai hata wakati peyie alotu aimaa kuna baa naidefend oleng naomonoki naata irbishopi sapukin oleng apa lenkop ang' laa ore naa nanu apa paiteru esiai itu iteru ake duo arany esinkolioiti le CD ataranya praise oleng and worship neeku ore paipoti naipoti ake te praise and worship maipoti tonkaraki duo sinkolioiti le album neeku nimekuja kujuana na mabishop wakubwa wengi kwa sababu ya hiyo neeku ore naa peening' aje aimai ena neshukokino naa nche aaku enkomono nche etii ore naa inakata peyie aponunui aaya naapuoi naa aitaas ena operation lakini etalie naa ajo mwili imefika mwisho kabisa akejito ninche ildakitarini kiyaki duake yiok peelotu anang' iyiok nkaik mpaka neeku meyieu sinche nees operation naa kejoki amu atoriko papa neboita orbishop lai nejoki ninye orbishop ore ninkoko entaas ina enindimidimi pees ninye Enkai ewuei enye maning'isho taa nanu kaagirai ake duo aya etaa naa ore emion natii osesen imepitiliza nejo likae dakitari ore nye kwanza mitaasaki ena kerai operation amu meeta sindanoni lemion likindim atuud amu enakita ena kerai naa kiti oleng so ore ena operation naa keesi ake ing'orisho amu enikiud naade ele sindano niitoi kule orki pookin akaiko enkerai nabanji ani survive sasa oi Enkai ai mayiolo taata naa kaidim ainosu ake it's okay ore taa peejo nejia nebaiki ntoiwuo ainei ewueji naa kejo amaa kanyoo kias amaa teneeku etejo ildakitarini midimayu kainyoo yiok Enkai nikindim ataas ake peekiyang' nikipuo aboitare nchiisho lelo keek oojo kinchoo nikipuo yiok aboitare ashu kiya Enkai kop nejing' orbishop lang sipitali nirorie oldakitari obo nejoki ore ninkoko entaret iyiok amu tenemutu apa ena wueji eji etii ena kerai enare itu ebau ena kiwango kake ore naa amu oltung'ani loonkadoru nimikiyiolo apa siyiok ena nyamali entaret iyiok minang'aki duo yiok Enkai nejia entaret iyiok orbishop lang eimua Enkai keji ng'ae Bishop Salash ampaka naa nikubali kulo tung'anak peyie aisaidia duo apa ninche ildakitarini ajo ni mwisho kai ore naa peyie elo ele bishop airorie nedol oldakitari obo ajo at least wacha tutufanye kitu naa ng'asi taa aya sipitali atua naayai taaduo ninye inewueji operation naa neudi sindanoni aja ootuudoki nkimek ake naa nkimek egirai audu keuduni ake nepiki idie ndio waweze kufanya operation
neesi taaduo na operation nadanyi pii ayieng'ake pii. Nagira ayieng metii osindano. Mekure ni yani mekure apa ening'o amu si side ni kama ilikuwa imega nini. Mekure ening emion yani inailto. Mayiolo apa ajo kanyio ina amu mayiolo. Naramata Enkai amu itu aye. Kake ore emion naimayie agira aasaki ena operation itu aye olong'ani. Amu aketaa ake duo etii entoki napuku telukunya naibung' elukunya aisur mpaka nkejek. Naar enkima metaa kila mahali ni maji kutokana na ile uchungu. Lakini na kigirai aibung'. Kaibung'itai naa oleng. Kaibung'itai. Kake naaret Enkai pii. Naidip naa ataasaki ena operation wakafunga. Kake kila wiki kila asubuhi nelotu oldakitari peyie aisuj. Amu isuji naa keboli nesuji. Wenkelakinyi. Etii ake ena kerai. Mekure ninye iyata. Mekure aata. Ishoritai enkare. Metaa naa enkare naitoti amu kanyio neyiolo ainosa enkerai e 2 weeks. Ishoritai enkare tenkijiko tenkiti nini survive. Netiakitia naa apa mintoki ake aisho ena kerai irkeek pookin mpaka naishiu amu eeta naa inakata nje season infections mingi amu etotona naa apa ena toki mpaka inataka ku affect olikae kina. So mpaka ake peyie eng'as ena nyamali aiting pipi mpaka neyiolouni ajo esip piiting'o etiidim enkerai atanaa. Nikunari nejia maisha. Neeku huyu ni sister yako alitumwa na Mungu. Enkai ake nairiwa maiwa aitau tena nyamali amu ilikuwa imefika mwisho. Mwisho kabisa. Teneetai oshi sinye oltung'ani otabayie mwisho naa inakata taa aiyua Enkai aret 2018 aishiwuo taa. Kindipaki atabak orkina. Aishiwuo. Ashomo check up lelo 6 months naishiu. Nalotu taata aas video ele sinkolio ojo Olaiguanani le Keper. Wah! Egira arany, wow, what were you feeling? Kanya wening'ito narishata pilotu arany imayie ina toki nagol. Ore naa apa ilikuwa tu ingebidi mataasa ele sinkolio peyie amu already etimirisha Enkai. Ata duo tenake maata ai toki sapuk kake atodua apa ajo ore kulo tung'anak l'Enkai ootanyito ele sinkolio tenkata naado pengine meyiolo ninye ajo ng'ae tatanya. Unajua wimbo ilienda viral sana kwa audio neenyuni apa ajo ng'ae Tanzania. Kajo ketii apa ninye iltung'anak laa ketaa njitumia ele sinkolio piano lenye sababu ya Tanzania. Nilisikia kuna madam alikuwa na perform live osinkolio lino. Kake maure naa apa nanu amu ajoito nche erumorie ele sinkolio ama namaata nanu enkidimata narumorie. Lakini waimbaji wengine meeta sura megol naata amu tayari unajua katika nafasi zote yapika oshi oltung'ani Enkai ewueji naa etii entoki ake niki market mpaka nilotu ake enkata ino. Egira apa lelo aimaki. Kagira apa ninche aimarket kake meyiolo. Wow, that's so nice. Lakini nikaja kufanya 2018. By then sasa 2018 nikatembea 2019 2020. Sasa 2020 nigira kina saia aranyaki Enkai maybe ifuma. Mayiolo ninye nanu ajo eetai kuvuma. Igira aranyaki shana. Kagira aranyaki Enkai. Wow. Na kaisisita Enkai amu atadua mbaa sapukin naitaasa. Atadua mbaa enking'asia tenkishui. Na ore apa paatejo Olaiguanani le Keper amu tenining' ilo sinkolio keeta ntokitin nairoshi tiatua. Ai oleng. Etii ewueji nejo kebaa irmagil tenakop otesheta nkana sapukin kake mekure duo etii. Kake eteleku ake ninye Enkai. Amu elo ninepu ajo eetai ntokitin naisiliga iltung'anak sapukin. Kake atodua napa nanu ajo ore osiligi lai netaa Enkai ake. Katika mapito yoyote etaa olaitoriani Enkai. Niewuo ashukokino Enkai aaku nalotu anyorru Enkai oleng. Zaidi. Oleng. Ore taata 2020 ewuo taa corona tukul aiwaka pii. Naranya lapa sinkolio ojo meyala napani lenduata. I have a very strong song ambayo corona ndio ilifanya isitembee kabisa. Keja? Meyai kata
olanapani lenduata iko YouTube meyai kata olanapani lenduata errip Enkai negolie ilo wanapi tenduata omeitabaki kenyaake ina nayieu Enkai. Amen. Wow. So that's the song. Very strong. Taneranyi ilo sinkolio tooltung'anak oyiolo Enkai, oyiolo mbaa naimayie Joseph mpaka akawa. Yes, it's a very powerful song. In fact, kadol ninye oshi nanu ajo ninye osinkolio lai oota message nairoshi naret oltung'ani tenkata nagol. Yes. Meakata olanapani lenduata. Meetai. Shomo ng'ura ilo sinkolio amu it's a very powerful one. Meetai enduata oltung'ani naye eitu ebau enapa toki najo Enkai peas. Lazima ake pintabaya ina nayieu Enkai. Metaa tenaa ake duo nai kiima emion, kiima osina ogol, nikijing ingumot nikiturori, kintau ake Enkai. Amu atuturokine nanu ngumot sapukin te maisha. Naa kadalta apa ajo sasa etabayie naa nye enkata duo pii mekure aatai. Amu ore piima emoyian oolarin 6 naa entoki serious naa tenedol oltung'ani neji ore enyamali e kidney entoki nagol oleng. Lakini eitu ninye ore amu ning'ito oshiake ebakitai iltung'anak naa ngaramani sapukin eesitai. Kake etaasa Enkai garama ai openy. Inchiunye Enkai emoyian e kidney, nekidimi aishiu kidney failure. Sindio, keetai sai iltung'anak otii ina condition naa kayieu naliki ntae ajoki akaimayie ina toki 6 years. Mpaka ometaa kelo naaji naa kaishop enkila nemekure ajing. Amu nimekuwa over, yani eewuo osesen mpaka kiswela osesen mpaka nkaik mpaka nkonyek. Neeku malio sura yangu imepotea. Nee kelo nekenyu ara sidai. Kore ade teipa neeku shida. Hali inabadilika ghafla. Kwa hiyo ore oltung'ani ogira aata ina nyamali, ayieu ake naisho osiligi leNkai nchere inchiu. Amen. Tenisilig Enkai tenegol ewueji nitii, kintau ake Enkai. Wow. Nalotu arany ilo sinkolio ojo meya olanapani lenduata amu tenajo aitutum ena nyamali apa kuanzia 2005 mpaka 2010. Then 2014 mpaka nalotu ena 2014 ambaye nilianza kuugua 2015. Najo Enkai apake naatayie naa enayieu naitaas. Nirany meyaka olanapani. Meyai kata olanapani lenduata. Ngani ukweli. Amu atadua nanu ajo itu ae amu keeta apake nayieu Enkai naikaja naitaas. Metaa ore ake pee itii enkipirta Enkai, no matter the condition, no matter the hizo challenges zenye unaweza pita. Ata tenetii enkoitoi mpaka nidol ajo mokure pae aata osiligi lena. Itashe ake Enkai. Niking'aru, niking'ore Enkai. Ang'ore Enkai ometaa keji keninye taa pena. Oh yes, that's very powerful. Nalotu arany ilo sinkolio nebau corona. Ore peelotu corona nituroki osinkolio alo viral amu kang'ae naa naipang'a. Ilikuwa sasa nibana kanisa mpaka neeku ore nye enkisiayiare olaranyak olalikiorok tuko tu hapo nyumbani kigira ake amanaa tiang'. Sasa nelotu nepele sinkolio tenkata naishiakino nentape eshomo oleng negolie iltung'anak kumok lakini aewuo apik YouTube ni kama haikusonga sana. Lakini ore iltung'anak osujita YouTube ai that's the song. Teniyieu niki encourage Enkai aisho Enkai roruata sinkolio hapo chini. Njo mang'ura ilo sinkolio. Nilo oltung'ani atum ilo sinkolio kintagol ilo sinkolio oleng. Amen. Nalotu arany another powerful song ele sinkolio ojo maiboroi. Ore piindip ataranya meye olanapani lenduata. Nitodolu naa Enkai ajo keeta taapa entoki niyieu nikintaas nikincho miboroi. Sasa atodua apa nanu nkibooreta kumok oleng te maisha. Naa kajo apa aibooyo peemaas ena siai Enkai. Naa kajo apa aibooyo peemailepu. You see? Nagira aomon Enkai najoki olairoriani ama amotu ae. Kanyoo Enkai naidim ataasa. Na ore paayaki Enkai ele sinkolio ojo maibooroyu, ore apa peelotu corona nikafungua business. Nabol enkiti business oleng nairowua orkarash. Napik irkarash pii olduka naiput. Ore tiatua ina corona pookin naa biashara pia ilizorota kake ninye napa nagira ai keep busy kidogo. Ore ajo agira na keep busy negili olduka.
negili olduka neyai pooki toki. What? Jesus. Neya akeyie Nkarai plot kumok. naa kebaya ake 150,000. Naata nanu esile sacco amu aasishore sacco mara ingine amu ara naata ake nanu akaas business. Saa ingine nafanya business, nafanya ukulima, meranyare duo ake oleng. Kake ninye naa natii atua nanu, ore naa eranyare netii tengolon. Kaas ake duo nkulie baa peyie aidim naa aimudu maisha amu ore naa sinye ena kisiayiare bila pesa, bila capital melelek. Neeku ore oshi nena oitoi naisaidia naa nena biasharani kidogo kidogo. Tenaa peegili ena siai neeku naa maata enkoitoi. Aata enkerai te school, naata enkerai esiai naboitare nemaitiu atushuko ang'. Najo olairoriani kaas. Neshomoita kuna pisai muj naa kaata nanu esile. Nalotu aomonu esiai tenkae ampuni. Ishomo alo aing'oru esiai? Ashomo aing'oru esiai peyie atumoki naa amu katii town na naishi nyumba ya kulipa, netii enkerai school. Netii ena kerai esiai naa eniang' nemaitiu atiaki shomo amu mekure aata esiai. Amu ore natii oshi enkerai eang' saa ingine unasikia kama utakuwa umemtreat vibaya. Najo kamaa najoki shomo. Na hiyo kipindi naye alikuwa amepitia mambo mgumu amu ore apa paayau naa menye laisho ajoki yau esiai nelotu menye akapass. Sasa unapata tenijoki shomo nejoki enkaraki mekure eeta nadol ajo egol. Tukapambana. Ajo nanu alo aing'oru esiai tena ampuni naishori taa ninye esiai. Kake aishori esiai ake duo naa keji maisho duo peekidol tenaa kees. Amu nilikuwa kwa area akaishoritai naake duo ajo matodol duo esiai amu majo kees ena siai. Imagine ore peyie alo ang'amaa ele manager lina ampuni naajoki Susan amaa kweli indim ataasa ena siai? Najoki pae kaas. Unajua kanya aisho esiai naa kalo aisujaki irmoindi nkilani nawosh pasi. Nemetii duo nye kulo staffs wakubwa. Mee kulo duo wakubwa metaa mepuo adoiki aichafuka oleng. Kayakini irkuti jeans laa kaisuj mpaka naadoto nkaik. Naisuj ore inakata 2020 pookin igira aisujita ake nanu nkilani ormoindi. Naisuj taatoi kuna kilani pio naa kawosh pasi. Naibung' enkitanyamali enkoriong'. Naa kairugo naa oleng amu kairugo kuanzia saa 2. Nani kila siku kuanzia saa 2 mpaka saa 7 enkirugati. Nakwet aing'oru entoki nanya paa kashukunye awosh pasi mpaka saa 11 ai saa 12. Nalotu taa naaku kagira taata aas ina siai 2020 amu mekure aata esiai ai nemekure naa sii egira enkisiayiare alo. Netu itum iltung'anak ootupurroyie? Itu atum. Etu ake ntokitin nepuo mpaka nagira. Mee nagira naa aing'or olairoriani amu ing'urai naa ninye Enkai. Kake adamu ake ore agira aishugo aas ena siai ekulo moindi amu ore ake pairugo nelotu osinkolio ojo najua Bwana atatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Jipake naata apa enkerai naboitare kiasisho kila pairugo nji tenkaraki tesujo paa kejo ena kerai kanyoo doi oshi piibao ake nirany ele sinkolio amu ibung'a apa ainining' naa kaaning' ometaa sasa naye akachukua kama jesi duo ade serious ele sinkolio oleng. Ajo serious ele sinkolio te Susan. Alotu aiteru aisujisho. Naiteru nanu mayiolo oshi ening'ua ilo sinkolio. Mayiolo taata apa ajo nyoo nagira aasa. Naa karany taake ele sinkolio naning' ajo niko sawa. Naas ena siai. Sasa ore paayiolotu enyamali apa apuku duo naa kaninye naitawuo tina siai. Katejo oshi nanu Enkai naimua ine. Naatirr inkonyek. Nikitiru nkonyek? Naatirr inkonyek. Amu tenkaraki etang'asa naa ayau elukunya shida tenkaraki ena pasi. Neeku ajo alo oldakitari naajoki kaa siai oshi eesita. Amu at the same time kaishirr enkoriong' kila siku, kaishirr elukunya ometaa tenairura naa katirr enchoto elukunya. Najo shomo sipitali naajokini kaa siai ena oshi iyie niasita. Naliki. Naajoki tapala naa ina siai amu ninye nagira aiaffect elukunya mpaka nkonyek. Ore ena kime kila siku naa ilo aton airugo inasumbua saa ingine. Ajo kaa taata ena. Ore tenakata ijo ena siai naasita ninye naasita nkera. Ninye agira alakie enkaji natii. Kanyoo taa ena nyamali kwa? Ajo alo ake aendelea.
Na para endelea na ka pare ka kayo agira ka muyu anaake. Omeura anya najo iltung'anak ai mekure aidimu ena siai. Nalaki najo ormanager ore ninko aata enkerai ai ninche ena siai mikuna aja miendelea amu ijo maara supat osesen. Nisho itu ninye aitoki amu oltung'ani sidai duo apa laa ijo duo ayiolo niyiolo story duo maisha kidogo najo ninche amu ijo maara supat osesen tapala matirring'ai peyie neyieu ake Enkai nashukokino. Menishori ena kerai esiai. Enapa niata enkai ake sinye likae marei lang eyieu apa ena esiai kidogo ala. Naisho sinye ina niendelea. Ore ntarikini 8 olapa le dukuya 2021 adamu oshiake naisho Enkai ele sinkolio ojo mekure aiboroi. Igira aomon? Agira naa aomon inakata amu kanoto nafasi sidai amu metii nye kwanza missions nikipoito. Neeku tenaa ikidol te kanisa naa enkewarie ijing kanisa aomon Enkai ashu ilo dama enoshi kata aitirring'aki duo amu meetai naa enakwari te missions nini. Natum nanu nafasi naa Enkai ake agira aomon inakata. Natuwuayie sii ena siai. Kake itu sii alau entoki nanya. Ijo kadalta ake duo ajo esipa egol kake duo ake ninye kaja itu apukoo. Naaku naa enkomon natii inakata naa kalo kanisa dama nalo teipa. Naisho naa Enkai ele sinkolio ojo maiboroi. Ore ilo sinkolio netesheta anye maisha ai pii mpaka ake duo maisha ya kawaida naitau ake tewueji apa natii ata nye enkang' iyiok. Mekure apa etii oltung'ani le maisha enkanyit. Amu aibelekenya ake duo nye kwanza oltoniei linang' tenkaraki ele sinkolio. Maiboroi. Amu aewuo ele sinkolio naisho naitutumoki iltung'anak sapukin. Naitutumoki irbungei, naitutumoki irgavanani, naitutumoki irkansolani. Neesishoreki ele sinkolio tenkoitoi sapuk oleng amu etaasishore kanisa neesishore iltung'anak lenkop. Maana hii wimbo ilikuwa inapita kwa kila mtu. Neeku enaibon apa ele sinkolio iltung'anak kumok. Kake ore duo apa nanu paarany ele sinkolio naa Enkai naajokito mimbooroyu ake. Mimbooroyu. Ata nye tenetii. Neeku ore taa apa paatumito, ore apa inakata naa katumito nkibooreta kumok nalotu naa apa arany ele sinkolio amu aning'ito ake ajokito Enkai mimbooroyu. Maiboi enapa moyian naibung'a 6 years. Naibooyo ena nkae naewuo aibung' ara oltung'ani kitok. Ainoto enkerai naibooyo sinye. Najo abol business negili naibooyo nena baa. Nalotu taa atum ele sinkolio ojo nyoo maibooroyu. Naitutumoki iltung'anak sapukin ootareta enkishui ai. Amen. Yani amu terishata naa teneyau Enkai entoki neyau tina rishata ake naishaa. Ipae. Ninteru aivuma. Tinakata taa nanu aivuma pii ometaa metii orgavanai obo litu atum esimu enye ake nye lormaasai. Orbungei lenye kiwoshoki direct. Kaawoshoki direct. Kaawoshoki pii nairorie direct. Ata senetani kumok ata le Samburu. Adamu ajo atanya apa inauguration ya governor le Samburu. Na by then nilikuwa natafuta kwa inauguration ya governor wa Narok. Naagira aing'oru governor le Kajiado. Sasa muda ikawa nimepewa tu imoja amu atasiokito naa kulo le Samburu alimu. Neeku ni enkolong nabo ake pookin. Enkolong nabo etipika apa inaugurations pookin. Lakini naaret Enkai ore naa apa inakata nikiponu aishooyo kwaya maua ni governor le Kajiado ninche apa naiperform ina olong. So Mungu amenisaidia. Ama mpaka ene nijaa. Ore tenakata mpaka ene naa ore taata peyie alotu aimove ele sinkolio ojo maiboroi natum elojo engolon olairoriani engolon ai. Aiteneneng'a nanu. Nkejek. Naake kairoshiu tenkata naado kake ayieu Enkai aiteneneng' naishopoki engolon sapuk. Kake ore naa paatum ele sinkolio anoto apa ele sinkolio amu kadamu naa ntarikini naishori Enkai osinkolio. Anoto ele sinkolio kijing'ita 2023 date 31st. Atijing'a apa Goshen negira ole Mangura aliki ena najo naipuko orkurragos. Nitum osinkolio. Natum osinkolio amu alikuwa anahubiri Habakkuk 3:17 mpaka 19. Kwa hiyo Bishop Mangura Mungu alimpitia pia kwa hii wimbo ya engolon ai. Kwa hiyo napenda kumwambia dad message yako inisaidia na najua itanipeleka mbali. Na bado nina nguvu ya kuendelea. Anyanga zirara loru aranya osinkolio ojo Yeso tie enkomo malarabal. Lainining'o le Mary Supeet. Enjom YouTube eng'oru ele sinkolio amu likae strong oleng oewuo. Amaimayie larrabali sapukin. Naimaa mbaa naagol.
kake etijing'ayie enkomom olarrabal eitu aitumia nanu engolon nayiarare ormang'atinda lai ashu mbaa kumok naatijing'a enkishui ai kwa njia tatanishi kake etijing'ayie enkomom olarrabal neerare irmang'ati kumok neerare hali pookin apa naitanyamal tenkishui ai nejing ake enkomom olarrabal ata ntokitin apa nadalta ajo ijo etaa Goliath te maisha ai eewuo olairoriani agilunore. Amen. Ayieu naake najoki ilainining'ok lainei idimayu naa enitum naaji ena shakenishu kayieu ake niya ntokitin nikiret amu etii nikiret oleng. Eetai part tenilo oltung'ani aning' nijo oi atareto nena tudumu ntagolie kewon nilo dukuya. Ama mpaka ene nijo Enkai etaanyu tenkishui ino. Ore taa mpaka ene nanu naa kaidim atejo ore olaitoriani lai netaa Enkai ai netaa olaretoni tenkata pookin naa ore peyie aishu naa Enkai. Ore peyie atii naa olaitoriani. Naa ore enkishui ai nanu openy naa imegharimu mbingu netaara Enkai irmang'ati kumok mimi naishi kwa sababu ya Mungu. Kanyo sii enkilepata amu etii iltung'anak kumok ashu tiatua eranyare naa keyieu ake ninche nerany peilep kake ebaiki iyie niata siri naidim amu idim oltung'ani ailepa kake nibaya ewueji nikinteru orwuasa aiput. Ore siri naata naa kajo piapurroki ilaranyak ake ninche lataa netumi tena ashu lalikioro amu kitii ewueji nebo pookin. Ore embaye edukuya tenkisiayiare eranyare lazima niata papai lino laltau. Embaye edukuya. Amu ore papai lino laltau naa defender lino ninye tombaa pookin. Kitashe ake tenkaraki iyie. Ore peegil kung nikiimpot amu ira enkerai enye adamu tedukuya Enkai. Kelo nerikino yiok kiomon amu ekipuo naa yiok ilaranyak nikipuo ake yiok aapuo oleng kake mikitum erishata nikipuoyie dukuya Enkai. Naa papai lino laltau ake likirripoki ena baye. Ketaa naa miata papai lino laltau naa keeta ena siai irmang'ati pookin lenkop nairo. Ore enkilepata amu the higher levels the higher devils. Neeku ayieu neyiolou olaranyani nena baa. Mailepa piilo atumore maisha smooth. Metii ina. Aitumore ntokitin kulie nairoshi alang inaapa. Kake ore naa peeku iyata papai lino laltau orpastai lino oltung'ani letipat oleng. Neeku ore ina naa siri nabo. Ore enkae siri ormarei lino. Ore enkilepata ino naa lazima ore ilepita netii ormarei lino atua. Tenaa ira duo entito nemeyama lazima piipik enkaina ormarei lino ntoiwuo inonok ilalashara linonok peeyiolou sininche ajo ore ena ai natudumua nitu italam iyiok. Metaa maa itudumunye tene nilo amany town ning'ua ntoiwuo inonok meeta enkishopo meeta enaasita kegira ake osina anya nikitudumua Enkai. Hiyo ni ingine siri kubwa ambaye imefichika na watu wengi hawajui. Another thing ng'urai ilchorueti. Amu ore olchore linitejo apa irmaasai kishoriki olchore enapiak. Naikash nilo penye noloili miata olchore. Kake peemidoiki atum ilchoreta laa kipuo nikipuo aiturraa nikipik inkoitoi duo nemenare nitii. Neeku lazima piing'orr olaranyani ajo ng'ae iboitare, ng'ae iriamariyie. Naa tenaa kibidi duo piilo openy, shomo openy amu meetai taa oltung'ani olo arroro duo teneeku duo ake kewon igira arikoo, afadhali piirikoo kewon kuliko nikirikori enkoitoi nemesidai. Kake majoki duo ntae entapal ilchoreta, eng'oru ilchoreta sidan. Ama teranyare ira enkaranyani gospel amu adol etii loitushul gospel o secular. Kanyo naaji enduata ino tine? Maa ore esiai naijo ina menare nikintushul gospel o secular. Amu Enkai naa ena nikisiaita. Netejo etejo ile Enkai te Corinthians nejo eminturubare ate enkop. Nejo niminchoyo orkuak lenkop metaa ketii atua nejo entoorunye entung'uai enkop. Neeku tenaa itajewuo piira oltung'ani le kanisa baki kanisani. Nee nira duo lenda shoto nchoo matayiolo iyie ajo ira olidialo. Kake mintushul amu meesidai enkitushulata. So ore oltung'ani le gospel ni remain a gospel etii. Pikitumoki atayiolo ajo nyoo naa ijoito. Iyata mentor ira enkaranyani, iyata mentor enkaranyani ashu olaranyani oshi likigira enaa itubulua ake
Ore duo nanu tembulunoto music itu apa nanu atum mentor apa pinter na ore ake sai ore tenakata bado duo maata oltung'ani laidim atiaki taas ena kake aata ilchoreta lainei sidan oleng loolaranyak na tuko pamoja kwa kazi. Ore enkaranyani naji Charity Naneu ni mama wa maana sana. Wow. Amu ekiboita tenkisiayiare na tenelo naji peyie aata nanu engoloto fulani naliki ajoki matoomonokinoto tadamuaki tena ni mmoja wapo tu wa wengine ama kaidim ake duo aitaja ninye kama kipaumbele. Kake eton itu atum mentor oltung'ani duo lajo nai kake kigira na areto nena kiata yiok enkiti team sai at least olaranyak ogira duo nai gira apuo tenkoitoi nabo. Wow, kanyo na indim atiaki laranyak kigira aidip? Ore entoki nabo naidim atiaki olaranyani amu ore ena na elikioroto njoo metaa ore eranyare ino niranya ake peyie ekordu Enkai enkishui oltung'ani. Taranya peyie etum likai tung'ani atajeu. Ore oltung'ani oning'ito na ilikining'ito neimari engoloto neret Enkai tina ranyare ino. Nitagol Enkai amu ketii iltung'anak oimari engoloto ore peening ele sinkolio neret Enkai negolu ilo tung'ani. So mintager duo oleng ajo kanyio atum kanyio idim ena ranyare aishoo. Ore ake piilo toonkolong'i pookin iranyita amu Enkai siaita nejo ore ile Enkai naa enenye enkop omali natii. Neeku release ake Enkai mali ni release entoki niyieu te pooki kata amu isisa naa Enkai. Amen. Yes. Ore taa nayieu nakaliki ake laranyak ajoki ore ormarei lino naa oletipat oleng. Oltung'ani oota entomononi ashu matejo natii enkitok enye onkera. Ore enkata nikinchoo Enkai omon metaa itarasayie oleng tushukokinoyu nena kera taramata niramat entomononi ino amu etejo ore ile Enkai ore oloinyal ormarei naa ninye oltorrono aisul lelo litu eruk. Metaa eimaki ninye ore ile Enkai ajo ore oloinyal enkaji enye naa ninye oltorrono aisul ele litu eruk. Neeku ayieu ake naliki laranyak ajoki ore enkata nidol ajo itii naa ninye pii process egira Enkai adumu enkishui ino nchoo tikidumu Enkai tenebo onkera inonok ormarei lino nenya sinche lelo ng'anayio lesiai ino neshipakino naa metamayiana ntae Enkai. Amen. Wow, ororei lino bayie ninchooyo namba tenetii iltung'anak liyieu nikintoomon shomo taranya towuei nepaasha nincho namba. Ashe taa olainining'oni le Mary Supeet show ashe tenkaraki nikitoning'o ashu nitipika naa amu ayiolo ajo itipika attention ino ena siai pookin nikiasita. Ayieu ake naitagol ajoki tareto olaranyani oltung'ani pookin ninepu. Ayieu ninye kwanza najoki ilairrita lang kira yiok iltung'anak nai laa kiyieu ntae oleng. Entoomonoki yiok entoomonoki oloing'ang'e lang amu keeta irmang'ati kumok. Ore enkae entaramat iyiok ntakitii nkanisani entutai yiok entorikoi sii yiok enturaki yiok nkoitoi naijo nai tenikiim ena tareto yiok tiaki mee sidai ene amu idimie yiok Enkai. Ore ena bayie enikindim ake aipoto aitoomono tesiai ino kimpoto namba naa 0713 410 945 0713 410 945 neekitum naa toosiaitin inonok. Ashe oleng. Nimeshukuru sana. Olaing'urani le Mary Supeet show ine kigira aitabaiki interview ang ashu shakenishi ang enoolong. Kiata duo esinke Enkai Susan Moirana ayiolo ajo keeta entoki ninoto meeta entoki nimidimayu. Imagine inishiunye Enkai emoyian e kidney failure. Imagine meeta entoki nimidimayu tenkai. Neeta sininye safari naimayie mpaka nelotu aaku esinke Enkai naa keyanyiti. Ore sininye iyie ting'iria tiatua ina safari niata. Mintoki ang'uar maisha oltung'anak nimiyiolo ajo kaa safari ashu kakwa baa eimaitie arashu kaa gharama etalaa. Neeku ayieu naajoki nchere toltung'ani oitagolo tiatua Enkai nitii sina ligira aimaa tenetii ngolikinot nigira aimaa siliga olaitoriani. Agira ayieu erishata sidai namayiana kitumo tenda wiki Aramisi saa 2 entara kila siku. Neeku agira ayieu erishata namayiana kaaji Mary Supeet eneleshao aka nayau osim nagira aomon piitum aisubscriber ena YouTube channel naa kila siku Aramisi naitum shakenisho
nikintukuj oltau ayiok erishata namayiana. Very Supeet Show, inspiring lives.